بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب التوحيد ألقم من مفهوم واحد كافواني فتوك سالي سبنا بابو أي الله سبحانه وتعالى وهي بسفلم فتوافوني فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة باوي السناء فايتبامهم دينتي بمي الله سبحانه وتعالى أنداد وتكلانجا إفد وجنبا قطوبهم فراتك بلا نغناش كلانجا هم فراتك باوري نكراش. مي آياتك تفسيرك ابن عباس رضي الله عنهما විදාලෝ ෆා බස්වලා බෙහෙගොත එම්මෙ ෆහන් අලගොන් මෙ වාහදක්කා ෆානේ අලගොන් මෙන්ගේ හයාතු ගලගොන් මෙ බොනවලේ බස්තකායි මුආමලාතකුගා ශිරුකකී වරක් කවි වෙගෙන් වා එච්චක එන් අලගොන් මෙ රක්කාතිරි වංජේ නුරක්කාතිරි කමෙක් ඒගොත මේහුම් බොනවලේ බය බස්තවගේ වාහ කලගොන් මෙ ෆහන් දක්කා ෆානේ බය බස්තවගොන් මෙ හදාන් කොල්ල දෙනන් කොරීගේ ෆිලාවලා هذا كل دين متك أيقتهم إذا لفاني وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان إسالك ميها بنون الله غندي بنمي أدي تباغ حياة غندي بنمي إيميوني ميهك وتو حياتي تمنك حياة غندي بنمي الله فيهم فراتك غندي هواك එමිහුම් බස්මුණුමක බොනවලේ මා බොඩකම නූකම හදාගෙන බොනවලේ බය බස්තේ එම්වගෙන් මේ ආයතුක අන්දාදුක මොරාද බයන් කරවමු ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි අල් අන්දාදු හුව අෂ්ශිරුකු අඛෆා මින් දබීබ් النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل මිතාංගා අන්දාදු ඒ ශිරුකකී කළු ෆොයරේරේග ඔමාන් කළු හිලමතීග කළු හිනි හිරේ හිරුමුගේ ෆියෝලතක වරස් කවිවෙගෙන් වායිච්චක එම්විම එහා නුරක්කාතිරි කමකේ ශිරුකකේ රක්කාතිරි වජගතුම් බය බස්ත මිතා බයන් කරා එම් බහෙග්ගේ වාහ වේදාල ෆවයි ලෞලා කුලයිබතු හාදා ලා අතාන ලුසුස් මෙවැනි මීහාගේ ෆාරය ගෙන්ගුලේ කුත්තා නෙන්නම තිමම් මෙන්න තිමංගෙම්මෙන්ගේ ගාත ෆේරේ මිහුන් ඈහෙ මානකි ෆේරේ මිහුන් නුරක්කා ෆෝරිහෙ වලවල البط في الدار لا اتانا اللصوص අදි ගේග අස්දූනිත නෙන්නම ආර්මෙන්න ෆේරේ මිහුන්ගේ නුරක්කා තරිකම් ෆෝරි ඒ අස්දූඤ්ඤකි රේගණු ගඩියක එසොර්මෙන්නා කිරියාවස් ගෝනාය නොත එච්චේ ගසරේ වෙජ්ජ එසොර්මෙන් ගෝම් ෆට්ටා ඒ සම්ෆෙරිගේ ඒ මිසමානු ගන්න මරංග බීලක් කාලෙච්ච ඒරුන් එගේනේ ගෝහෙන් එබෝලෙක් එම එලොසෝසොන් නොත ගේවන්න ෆේරේ මිහුන් නවමුගස් නව නයි මෙවැනිහෙම් වෙගෙන්නේ මිතකෙදි තිබීමායේ හර්ම සලාම වේ ඒගොත බොනා බොනුම් බසෙයි ශිරකෝගේ තෙරේ ගිහිමෙනකම් وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت අමෙහෙම මීහා එනගේ සාහිබ් මීහා බොනා බොනුම් අල්ලාහයි කලයා ඉරාදු කර විගොතෙක් එන් ඉබාරතේ අල්ලාහ එක්ක කලාගේ මඛලූක ජමා කර وقول الرجل لولا الله وفلان අමෙහෙම මියුම් බොනා බොනුම් මෙවැනි මීහක් අල්ලාහ මෙවැනි ෆරාතෙන් නුවා නමයේ නිග්මානික අල්ලාහයි මෙවැනි ෆරාතෙන් නුවා නම තිබන්න සලාමතෙන් නුවීහෙ ඒකත බොනා බොනුම් ලෙන් විදාලු لا تجعل فيها فلانا මේ එව්ව සිබාරතෙක් ෆුලාන් නුලාස් එකමානේ කි අල්ලාහ එක්ක එහෙම් ෆරාතෙක් නම් මේ ඉබාරතුන් ජමා කො නුගෙන්නස් හාදා කුල්ලුහු බිහි ශිරුකුන් මේ හුරිහා කම කිය කලාංගේ ශිරුකුගේ තෙරේ ගිහිමේනේකම් මේ ඉබාරතේ කි ආමුක ජුම්ලක බලාෆියා මුකුඩා ශිරුකුගේ තෙරේ ගිහිමේනේකම එන්නමස් ඊතරුගේ බදේකෝදී අස්සාබේ කලුම් බෝඩු ශිරුකුගේ මොරාදුග වාරිදු ෆාවා කීත කුර්ආනුගේ ආයත්තකුන් දලාලත් කුරාකන් කුඩ ශිරුකුගේ මච්චබස් ඒ මිතාංග
andadu ei Allah ekkum effada faraatake balagatu ei bodu shirku ennames e andadunge muraduga sahabenge tafsir ibn abbas ge tafsir go bayan kura foti e andaduge muraduge terega kuda shirkuge amaluta ves dalil kura waf kuda shirku ege zaatuga bayin halattoge ege zaatuga kuda shirku viyas miha ge i'tiqaduge sawbun e bodu shirku vege hingada ei Allah ekkun ene baawari kura anuwata ena e nanganna farata meduga ene deke dekun Allah e darajeka deke ekam gawanama ei sam ferige bodu shirku ena millatun beerwana hennames ena ei sawbekkam ga nuwata waahaga dekkum ga ammuko adaba ihtirama wa tauhid ge me mati daraja fushwara fada biidekum beenun kure ben enenge i'tiqaduga Allah effada kurun nuwakam gawanama ei kuda shirku ge terega himenene e ibarat em niyetu ge sawum me bahe bodu shirku was vedane nuniyamu am musulakum kuda shirku ge terega himene efoga musannif rahimahullah genno afani umar gufan ge farab pulun riwayat vidal wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man halafa bighayri allahi faqad kafara aw ashraka رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم من حديث بس فلوك معنى من الله رسول الله عمر عبد الله بن عمر من الله رسول الله عمر بن الخطاب كبان روايه جنبه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي من حلف بغير الله فقد كفر الله فيها اهم فرات گندي هوا كفميها فهم كشورن اينا كافر وج او اشرك نوت اينا شرك كفيه mitanga hadis ke sharha ge ilmu vidalwani faqad kafara aw ashraka kufur wajje nuwata shiruku fi mitanga oy basfuluge eggota ki ei kufur nuwata shiruke kam gaume kufur nuwata shiruke kam gaume nuni ei eggota ki mi hadis riwa kur bi rawiya ibaratu ihtimalu olumuge ihtimal as-sibat mane ki kayfa hadis kuravi kafar wajhiye nuwata shiruku fiye e ibaratuga shakku muge ihtimal usmitanga be komme se lafzek shirk kafar wajhe nuwata shiruku fi komme gato kum bele sei nurakateri amalekam ga bayan kuru Allah gandi huwa Allah fi wahim farate gandi huwa kurun eves shiruku ga amaluta weterein himene ke jumla gotega me amalus am musulakum ballawani kuda shiruku terege henname se gandi huwa kura farataki Allah effadagem wa ilahuwantakum daraja gebes maane ga beleve faraten etiqad kura faratekam gawanama e halatu gai bodu shiruku eterein himeni gendanakam efoga genno afani ibn mas'ud radiyallahu anhu gai basfule vidalu la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min ahlifa bighayrihi sadiqan mer bahuge terein kufra shirukuge terege himene baawette kurige bayan kur vidiyei itage umar ibn al-khattab basfulange wani huwa kurmu gawa eves huwa kismiyaga bahum bunach ibn mas'ud idalu fawani Allah subhanahu wa ta'ala gandi huwa kurum ves timanne ma loboti kambode ekalage fewa ehem faratik Allah gandi dogu huwa kurum vesma heokom bode ehem farate gandi tedu huwa kurmabur Allah gandi dogu huwa kurum vestimanne ma heokom bode ehem farate gandi tedu huwa kurmabur ege sawbaki ehem farate gandi huwa kurmaki shiruke Allah gandi huwa kurar dogu huwa kurmaki ei bodu faafa getere himenek bodu faafe dogu huwa kurmaki Allah gandi huwa kures mane ki Allah gandi dogu huwa kurmaki shirukenno ennamas bodati emme bodati faafata utere gihimene kame Allah reward nu ganna ekalan kofa wad ganna ennamas Allah subhanahu wa ta'ala fi wa him farate gandi kure huwa ei tedu huwa ekam gawi namas ena ekurani shiruke emvima misalaka miha gatulu kurun ei war bodu faaf ekam miha gatulu kurma waras bodu faafe shiru kurum ehm mitanga aslu Allah ta'ala fi him farate gandi huwa kurumge nubakam bayan kurumwege me ustube bayan kurum
timannagathuga ma rangale ehem farate gandi tedu huwa kurum buras ehem farate gandi tedu huwa kurum e tafat kurawa bayan kurawne Allah gandi doguwa kurum ma hekum bode ehem farate gandi tedu be bono buras e ehem farate gandi ni mei ilahuwantakam ge daraja farate shiruku ge amalakam ga wakin eden emvima algon meg mujtama tere ma bot onnakame nome ge ehem farate gandi huwa kurum ennes bayin arabi mujtama toga gefulu gandi huwa kurum nabiya sallallahu alaihi wasallam gandi huwa kurum mihunge umrai mihunge haya gandi huwa kurum mihunge ritikan gandi huwa kurum mikankamaki emihunge bahurwaage terege de ammuko bay mihun bune ule kiya ule waga emvi me mujtama terege e kankan evani ammu favima algon menna asabeken basfurta ko me basta waru degen assevan efoga genwa fani hudhayfa radiyallahu anhu kiban warde fa riwayat bidalu an hudhayfa radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la taqulu ma sha Allah wa sha fulan tibamihu nubunashe hudhayfa bidalu nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadis kurbiye la taqulu ma sha Allah wa sha fulan nubunashe Allah mivani faraten iradu kurbi goteke Allah ay mivani faraten iradu kurbi goteke ehen e jumle ge lafse ge Allah ehem farate bahugas baver nukurash walakin qulu ehne kamku bunashe mifadain ma sha Allah thumma sha fulan Allah iradu kurbi goteke em bonuma foga den ehem farate genan summa milafsu beenu koge bunash den miveni miheku beenu kuri miveni miheku beenu vi gotek e fahuga Allah ekko waawu jama kurima e irada ge daraja ge defaran evvoreva la taqulu ma sha Allah wa sha fulan Allah miveni faraten irada kure goteke ehen e jumla ekko jama no kurash Allah irada kure goteke den veni farate ge em bunash ei ehem farate ganam bunakam gawanya shakkennen emme edevigenwa emme khalis ega shakke shubha neggote ki hame ken Allah ge sunful zikr kor ehem faraten ayko nogenaw walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan ei riwayat ki Abu Dawud ge riwayat وجاء أن إبراهيم النخعي إف مصنف رحمه الله تعالى إبراهيم النخعي كبان رواية جنبه أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك إبراهيم فرائد دارون إك إفانو أريوغا إبراهيم النخعي أريوغا روحي وداعك نوا كمكة نواتا سلف الصالح عامكم مكروه هذا لفظ بينهم كربا حرام كمانكس إك إفان دكودا نوغندة مفدهم بنون رانغلو كما نواتا هودا كما أي أعوذ بالله وبك Allah ay tibage kibai mela rakkateri kamedeme Allah ay tibage kibai rakkateri kamangede a'udhu billahi wa bik wa yajuzu an yaqula billahi thumma bik ehna suddevegen ve Allah kiban rakkateri kamangedeme Allah ge hadratu rakkateri kamangedeme den meveni mihege kiban ehen lafsakun tafatukun ehen daraje ga bonash ekam Allah el lafseg e darajeg maana dehewa gotan ehem farate bawe nukura she kommi ekam gavis qala wa yaqul laula Allah thumma fulan laula Allah thumma fulan Allah subhanahu wa ta'ala irada nukurabwana no te kalange wodige nuwanama unuma foga dem meveni miha efoga dem meveni miha wahaka gennash wala taqulu laula Allah wa fulan nubunashe Allah meveni farate nuwanama egote e lafse ga jama nokru ashkurin faha kuri fadein emme rakkaterikam bodu emme ikhlas teri gote ki Allah subhanahu wa ta'ala ge nam fole kaniji kurkuru ei bahuge hamataka usul ta ki wese ki bahuga ki gotam maana kure vech faharega e lafsu arai bahun egenna goik algon menge divehi baha ein dehewa maanaya faharega mulin dimanu esta summaya wa milafsa
මෙවැනි මිහක අල්ලාහ ඉරාදු කරේ ගොතකේ නෝනිය මෙවැනි මිහ අල්ලාහ ඉරාදු කරේ ගොතකේ දෙම් මෙවැනි මිහක ඉරාදු කරේ ගොතකේ ගොනවණීමා වෙස් දෙන් එලෆ්සුගේ මොරාදුගා වෙස් අල්ගොන්මගේ බහුගා කොම්මෙවස්සරගේ බෑවරියුමේ හොරුමුගේ අන්දාස් අවමකි බහුගේ උසූලුම් බලාෆියම් එකශීම් වක් මානකි අරයි බහුගා සුම්ම බුනෆා බුනීමා දේහවා මානකමගා නොවේදානේ අල්ගොන්මෙන් දෙන් කියාවා බුනීමා වෙස් එහෙම බහ kankan tarjama kureros ege maana muradu ei algunum warabboda samaluwan jekame eki bastoga eki lafsuda kun dehawa maanaya ege umumai shumul tafatuati efo vidalani fihi masail ni babuga libe faadat emme furta vidala fawani al ula tafsiru ayati al baqara fil andad baqara suratuge isse bayan vedi ayatuge tafsiru ಅಂದಾದುಗೆ ತಫ್ಸೀರು ಆಗಮಣ್ಣ ಮಿತಾನು ಎಂಗೆ ಎಂಗಜೆ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ 22 ಆಯತುಗೆ ಫಲಾ ತಜಅಲು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಂದಾದನ್ ವ ಅಂತುಂ ತಅಲಮೂನ್ ಇತಾಂಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೆ ಅಂದಾದುಗೆ ಮುರಾದುಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಿದಾಳಫ ಬಸ್ಸುಳು ಆಗಮಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಎಂಗಜೆ ಎಮೆ ಆಯತುಗೆ ತಫ್ಸೀರು ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಇಸ್ಸೆ ಬಯಾನ್ ವೇದಿ الثانيه دوني ان الصحابه يفسرون الايه النازله في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر අස්සව බේකලුන් බොඩ ශිරුකා බෙහෙ ගොතුන් වාරිදු වෙෆාවා ආයත්තකුන් ඉස්තිදලාලු කුරවවා කමක් කුඩ ශිරුකවස් අනකි බොඩ ශිරුකු එයි හරාම් වෙගෙන් වා බොඩ වෙගෙන් වා ෆාෆේක එක මනා කුරවුමක් කුර්ආනුග වාරිදු වෙෆරි ආයත්තකුන් කුඩ ශිරුකු මනා කුරුම වෙස් අස්සව බේකලුන් දලීල් කුරවවා ඒ කුරින් ඉස්ස බයන් කුරබදෙන් අන්දාදුගේ අස්තු මුරාදකි අල්ලාහ අහෙම් ෆරාතේ සීදා බෑවරි කුර එහෙනස් ඒ දරජෙවරේ දරජාක හිමනේ කුඩ ශිරුකුගේ අමලුතකුන් بنوي بستكبس اي آيتون اصحابه كن غتي دليل كربا الثالثه تمني الحلف بغير الله شرك الله في وهم فرات غندي هوا كرون اي شركو عملك اكم بس بابون ارغمن نگهنگچ الرابعه هتروني انه اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين الغموس الله سبحانه وتعالى في وهم فرات غندي تدهوا كرون اي اليمين الغموس فر نباوگم واقمك اليمين الغموس اي الله غندي دغهوا اكر الله غندي دغهوا اكرما وري الله سبحانه وتعالى في وهم فرات غندي تدهوا اكرم بسما نباوگم به එකම් بس اي بابون انگه هنگچ الخامسه الفرق بين الواو وثم في اللفظ انا كولم باب منگن دیکمکی لفظga واواي ثمage tafat माने कि لا تقولوا ما شاء الله وفلان الله मिवनी फरात का वाव माने कि मितांगा आदि एगो तो वाव ए लफ्ज़ुगे ए लफ्ज़ाई सुम्मा दें सुम्मा माने कि दें मी दे लफ्ज़ुगे शारोई हुकुम के तफात एंगे हिंगच ए वाव बेनुन को गिं अल्लाह एम फरात जमा करूं नहीं कुरेफ अल्लाह एकन जिक्र कुरम फोगा सुम्मा मिलफ्स बेनुन को फदें एम फरात गिनंगिनो जायज कुरवाफ ए देफ सुम्मा गिनोमुन ए देफरात को मुशारका बावरियुन ए दरजेगा फाहगा नुकुरवेत एमे ए दे लफ्सु के तफातु शरई गोतुन अदि लफ्ज़ी गोतुन अगमन बाबुगा एंगे हिंगे जवावाय सुम्मा इफोगे बाबु निम्माल वाफोनी इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह मिता गेन्नवा फाले एम्बातें अलगुन में दन्नवान वर मुहिम ए इल्मुगे मुहिम कमा पे गोतुन इल्मुगे मुहिम कमा की अलगुन में नमी हदीस तक आयत तक आदि शुरू के में अमल तो हुकुम तक अच्छीस हकीकत का अलगुन में बुनन्नुवान बस्तक बेरुं कुरन्नुवान इबारत तक अकुरगे वाहक मिदक्कनि सुम्मय वावुगे वाहक मिदक्कनि अलगुन में वाव बुनं हुद्दनो फ सुम्म बुनं हुद्दवा कुडक कुदी कुदी लफ्सु तकुं अकुर तकुं शिरुक वुमा नुन दलील कुरार एहुरिहा एचकुं एहुरिहा कमे में अलगुन में अंगादिनी कोचगोत इल्मुगे जरियाई इल्मु मेहुरिया कमेंगे कि तो कुरान और सुन्नत को मच्चे बिना फा इल्मु मेहुरिया कमेंगे विदाल फवनी वल जहलु दाउन कातिलुन व शिफाउहु अमरान फी तरकीब मुत्तफिकान जाहिलु कमकी मीहा गतुलुकुं हलाह कोल्लाच अल जहलु कातिलुन अल जहलु दाउन कातिलुन दा माने की बैये के जाहिल कम की मीहा हला कोल्ला गतुल को फना कोल्ला बैये
emme norakka kamaki jahiloko mihega nengo ei balimiha ene ki balimihe nonkan gabul kura komwanne ene shifani be neves goten nonna ei ena gabul non doctor ka daka wese kiwentu behe ka farwa kura ka sena benmen ei ena hudu gabul nukrena balikam bali fase kurmattaka emme furtama ena farwa kurmuge emme asasa ki ena balimihe kan gabul balimiyo ke ene ki balimihe kan gabul nukuranya den algonmen ene farwa kurane goten nonna එහෙම බයිලි අලගොන් මෙන් හරි ගන්න ජේ බයියවර මා පොඩ බයියේ ජහාලතුගේ බයියක ජාහිලකමුගේ බයියක ඒ හසි ගන්න ජේ බයියා කො මියා ෆනාවේ දියස් ඒනායන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහමෙල් ලබ්වානේ අදී හිදායතුක මග දක්වා ෆාන සුවරග වද්දවාන එන්නමස් ඒනා ජාහිලකමුගේ බලීග ඒ බයියක් ඒ බලි හුරිකන් ගබූල්නකො ඒ හුරි බඩාකම කිබරකමුගා ඒනා දුනියේ දෝකො ෆිකමුගා නම gina faharan efada mihunaki hidayatu ekkibawegen dami emme ilmori midalwoni emme jahilu mihaki timaya nege kan nege mihai evor engenje timanne nege kan ene evor engenje nege kan nege nyai embodu jahil emme midalwoni wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu jahlaki miha halako gatulu kolla bayyeke wa shifa'uhu ege shifa'eki أمران في التركيب متفقان دكمك اتفاق أصله ذاتك إكمك قطبة همينة دكمك أي نص من القرآن أو من سنة قرآنك نص نودا سنتك بس فله جاهلكم فلان القرآن سنة إهن قطبة جاهلكم فلان قطة نونا أي ألقون من إفراتك علم إم بودا مشهور كرا إفراتك بس තිමාගේ වෙරි රබ්බු නේගේ කොම් වඤ්ඤා ඒ ජාහිලේ ශරයි ඉස්ලාමී මින්ගණු ඒ බොඩති ඉල්මුරින් දන්නබේ කවුනේ නෝගේ කිතමොල හිසාබු ජෙහිස් කිතමොල කුරහියස් එම්මේ බොඩ එංගෙන්ජේ ඉල්මකි අල්ලාහ්ගේ මේනගේ රබ්බු නේගේ කොම් වඤ්ඤා දුනියයිලේ මක්සදු නේගේ කොම් වඤ්ඤා මරුමෆෝ දෙංගේනේ හොරි කංක නේගේ කොම් වඤ්ඤා එවර බොඩ ජාහිලේ නෝනා ඒ ෆිලානි කෝචකුන්ත නස්සුම් මිනල් කුර්ආනි අව මින් සුන්නති කුර්ආනුගේ نص نودا سنتك نص قرآنك آية نودا حديث وطبيب ذاك العالم الرباني القرآن آي نصك مانا بيان كد دكتور ميها طبيب رباني علم ورياغ بهم قرآن آي سنتك مرادك أصحابك رنائي سلف الصالحون أمتك وداغم بڑت رباني علم ورين أي نربوا حكمتكاي فقهي مسرتكاي ايك زرياي ekura farwaga sabum miha hitun jahilukamai neegganikam filagenda emvima e jahilukum filwalu mattaka annangoti allah go fota nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata allah go fota ekale faanunge ekalange nabiya sallallahu alaihi wasallam sunne ene visneni e qur'ana e sunnatum farwa kura doktoruna ekombet al alim rabbani alimunge faratun enaya ena jifa jahilukum filada menun goton jahilukum no fila timawar mihe nekkama hiko e ilmu hodan e jahalatu filwan allah go fota ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata nugosikam gawana me halatu gena hunana jahile gotu adi jahilukan ena no singen e foidan wal ilmu aqsamun thalath ilmu beheni timbayaka she ما لها من رابع ايكن هترون بينوي علمك هترون علم به هتر بينوي علم بهني تيمبه ما لها من رابع ايكن هترون بينوي علم بهني تيمبك والحق ذو تبيان اي بيان بكم بحقك علم باوصاف الاله وفعله فرتم بيان قرون علم باوصاف الاله وفعله فرتم علمك إلهُge මතවරි ස්වෆුලතකයි إله هنغوا كنتتكا به علم وكذلك الأسماء للرحمن أي رحمن وانت إلهُge اسم فرت الدرجة إما فرت معين علم بأوصاف الإله إلهُge صفة فرت إله هنغوا إمها كنتتك إله معرفة كويغو وكذلك الأسماء للرحمن رحمن وانت إلهُge اسم فرت معرفة قدنك هم إله معرفة قدنك تو أي إم فرتم علمك إيه. والأمر والنهي الذي هو دينه
den anekkamaki e mativeri ilahu ma'rifa ko datuma fahuga e mativeri ilahuge amra inahi ekalaange deen bina efawa ekalaange deen bina efani koshagat ilahuge amra inahi gemach ema ilahuge deen emach bina efawa e ilahuge amru fulutaka e ilahuge nahige ilme wa jazaohu yawm al ma'ad athani adi ya ekuga alun diruvve duwahuga eenaya libe jazaya behe ilmu ene lifaut marwanakama marumaffoge ena jazade be duwen annanakam ge ilmu ene ngi faut den vidalwani wal kullu fil qur'ani was sunan allati mehuriha kame allah ge ma'rifa ke nguma ekalaanga amru fulutakai shariatakai nahita adi alugum marumaffoga waan hori kankama behe ilmu bayan kurefani wal kullu fil qur'ani was sunani التي والكل في القرآن والسنن التي مهرها بيان كرفن قرآناي هكلان النبي صلى الله عليه وسلم سنتك جاءت عن المبعوث بالقرآن مكان كان أقومنا من عاصوني قرآنا كم بداعن قرآنا كم فنوفي ما تبري صاحبا كأبول ما تبي قرآن كعلم سنة كعلم هي أقومنا علم كين وسيلتك ذم بداروني والله ما قال امرؤ متحذرق بسواهما إلا من الهذيان الله غندي بنمي إذا مصدر فيها الله غفتاي نبي صلى الله عليه وسلم سنة لبي علم فيها إنه مغكم هداية هودن إنه مغكم هيكوتن هودم غواهك دكاكم غوانما أي بوها منوجه مويا واهكك منون اتشكي علم لبي نمغن نونه ekam bayem mihun ilmu hodani qur'ana sunne fiyawa hengechi en qur'ana sunnen ei bayem mihun ilmu ga funna busengos emmach daros qur'anu ga ilmu sunnatu ga ilmen ei evves echenu ena deke ene ki warabboda ilmu rek ekam qur'anu ga ilmu ene kannege hadis ga ilmu ene kannege nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge shari'a kayfanu genste be shari'a bina asas taka usul tannege ekamako en evves kam neeguma ekos eenage nafsu ena dekeni warabbodo ilmu ga ahuluwari giterek ehma ein e hidayatun ekkibagen anna hataruwan echen evesche nowe ibn qayyim vidalwa em kobato algon men min evesche gabul nuko hame ken ilmaki deen fiwa ehen geggotum mihun hodagen egmach barosa wa timamenge sikundi gabul kuffawa kantattago mach timamenge etiqadu ko Qur'ana sunnatu ko warde fawa ecchi timamenge buddhi ge macca doguko e buddhim fenna kantatta timamenna visne echchak dimanu wakam vejjiyame huriyache dogo eddu ekkiche visniwa aneddu anekche visniwa eddu eddine kaneddu aneddine keddu e milletaka aneddu ane milletaka emburamun semburamun da mihun algon men terege bole timame war mati darajeka ilmu ga forafa kam qabul ko fa mi ilmaki obet izzati rakhum me ilmu algon men nohode algon men naka duniye gole ka besnegen adi ukhrawi hayabe sagum na kamyabe nukuren tawadu warikama madmoli kama kiyamanteri kama ko qur'anu ga ilma e qur'an kiyawa qur'an ga murad dasko nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basfurta ka as ilmu ring rabbani ilmu ring basfurta ga aliga ede masdar dirasa ko fikam ga wanama ena ke ilmu ga hulu warikam ga ena kiban jahilukum filadan eno mage e jahilukum filan evves gotek nonnane misab ngolgum filal mere kurukollani dengwe baba ki salis jawna bab ei allah subhanahu wa taala gandi huwa kurumun emihaku gaatuga evaro nufudunu mihage wahak nangen baba di jehingen baba sawgunad ko dengana regni mana den kuda sonnani aditta duhogare magori namada fa allah irad kurbi hada wa subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakum allah khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.